beekom satti dhabanii bakka malee facaasu horii fi beekomsaa dhabanii edoon harkadhee anis akkuma jallaa kanaatiin dalaga jaanii niyyaa hamtuu niyyachuun raahis magani horii bakka malee facaasuun raahis magani jara lamaan duraa ammoo horii fi ilmii qabaatee waan rabbii keessa baasee kitaabban ulamaadhaa bitee gargaarsa harka qalleeyyii bira dhaabbatee ammallee hoo waan rabbiin jaalatuun dalage kaanka ammoo ilmii malee horiin qabne edoon qabaadhee kheyriin dalaga kajee jara lamaan sun isin haa godhu lamaan duraa waliinuu nu haa godhu lamaan boodarraa rabbiin nu haa eewalu rabbal aalamiinaan وتعاونوا على البر والتقوى وقجي خير الأولي قرقارا هم ترى والدور كآي وقجي قيانا أقسم نبي محمد عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وانيس والبر رابطنين وانيس ولي قرقار تنين أني قبل تخيي بران رابطنا ربين قبل كسابر لابتا خجي قيا ربي سوجها جراتو الجنون تيسن بقها قيسو عمرين تيسن بقها قيسو عمري ديرتو ربي سنياهنو جيرو دبا من قمني قبين دبا قمني فيانو كبان قمني ربي سنياهنو تقما واولد ضيفتنين خوال الرام ضيفني ربي سنيها هنو بكجر تنسن هندمو هذا أبا ربي سنيها قنو ربي سنا جالتو يوتك سميدان مجالة أولي جالت دفنان أولي جالت للبمنان ورسمي ترى للبمنان للبي وردتشي جينيان هولي جبن سيه نفني takka jibbansini olii lallabamnaan gara warra dachii jibbansi geenyaan hulii jaalalti hin hafne warra jaalala isaanii samii lallabanii lallabni samii wal ga'ee jaalalti lafa buuteef rabbi sinaa godhuun jaa waan kannitan rabbi sinii haa hannuun jaa kabajaa lallabaa sagalee teenya kabajjanii akkana gaatole wal geeysanii obboleessa keeysaniif gargaaruuf akkana wal geewuu hanaaf dhibbaa dhibbattiin eegaan rabbi galatoonfadhe isin galatoonfadhaa waan nama haajamtaniif rabbi isinirraa haa qabuun jaa wanni niin isinii dhaamu amantii jabeessuun isinii dhaama tokkummaadhaan isinii dhaama waalamaan isinii dhaama amantii teeysan jabeeysuu maalummaa keeysan jabeeysuun isinii dhaama kani walin faayfaagne kan bifallaalle kasaqaloqodallaalle kalagaafi immoo gaarallaalle maalla malee bikalimati laa ilaaha illa allah muhammadun rasuulullaahi malee khawaan biraan laalle tokkummaan isinii dhaama eegaan kan isinii dhaame booda ammaasi hamma fedhe dheeraatu dimdimmoon takkaawuu huyyuubbisni bakka isaan hanqatuu jaan biyya teeysan hin hanqattanii waan biyyattiin galtaniis rabbi isinitti haa godhuun jaa wanni biyya galanii waa sadihi ilmiidhaani biyya galan ilmaanis biyya galan haya marhaban dunyaanis biyya galan duniyaa biyyattiin galtan barmoota biyyattiin galtan ilma duniyaa biyyattiin galtan rabbi isinii haa hannuun jaa waan gaatole galtaniinis dibalii ziyaadaa balloo rabbiin ni qabaa himuuf hin barbaaduu garsiisuun barbaaduu waliinuu nu arkaa rabbi isinitti haa hannu bakka jirtan haa dhaabbaa isinii haa godhu isinii haa tolchu bobbaa teessan nagaya haa godhu
galatee san nagaya haa godhu hifaata keessan dhabama haa godhu rifaata keessan dhabama haa godhu gufaata keessan dhabama haa godhu achi boodaan duuba caalaan dubbii waan xiqqaatee bakka ga'e xiqqoo tana kan hin tuffanneessin haa godhu ani sinirraa hin gammade rabbi sinirraa haa gammadu ani sinirraa hin jaaladhe obboleessi keessanii sinirraa haa jaalatu rabbi sinii haa qeebalu warra ganaallee jiraatee wal jiraachisu rabbi sinaa godhu hadiyyaa hamma xiqqaa kana hin tuffatinaa dhaamsa hamma xiqqaa kana naa guddifadha jechaadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Jazakumullah Sheekha keenya jara keenya. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu isiniin jecha gara sagantaa keenyaatti haaseennu. Abbaa gammachiis mee maayikii irraa banadhu yookaan abdii maayikii irraa banadhu nam tokko. Haa ta'u wayyaa abdii maayikii irraa banadhu. Dua berarti takka abdi kan ini namni hundi video apa natani Yaada bareeda. akkasitti mirkaanni dhufa warri jalaa illee akkasitti hedduu takkas Bareeda kun immoo argameeti. Ammaan tana as dachaa gara sagantaa teenyaa as dachaanaa jazaakumullah sheekha keenya. Maama kun kabayaani moo kabiraati? Okay. Abdiin ni jira?